Pini berta nampak lampon peprang kardom karbiang long. Tike news kena arada tumpan nili berta tanbang pin moromi pang cupi pensi a berta nampak lampon pom. Pini perang kepen nang pale berta arjupon pamisinang. Daihuri number 1 Baptist Church Amunduli along Pini targing koira hini arni hempu jisu aphan ki khrearon pen pathik ponsi bang koira pho radatum aphan lang parbib mate baptisma en ponlo bangso along pen Daihuri number 1 Baptist Church Amunduli pastor pensi baptisma piponlo bang koira pho korti ingjiratum hempu jisu Kristo aphan ki dengpon mate ki khreang thek baptisma en ponlo Daihuri number 1 Baptist Church Amunduli along Hempu Jisu Kristo aphan Kikrayang Thekla Khain Koira Trok Duarbaguri constituency Daithar police station adung het kido Daihuri number 1 Baptist Church along Pini targeng koira hiniarni kedamtang event calendar along pangthek pon arni chokponsi Daihuri number 1 Baptist Church along Risunimso atum Hempu Jisu Kristo aphan Kikrayang Thekmati Jisu Kristo aphan kedengpon Lapenan parta bangso along pen munduli along Kristo phan krora pedoan korti ingjeratum chirap chitu dunsi Pastor Daihuri number 1 Baptist Church along hempu akamati Jisu Kristo aphan krora pedoan chilang petsi bangso baptisma mate lang parbi basai deng ponlo bangso asai ang deng pastor dunpen chirap chitu ponsi dikones tumpen chirap chitu dunsi Daihuri number 1 Baptist Church mundulia pastor pen hempu Kristo aphan Kikroy ang thek baptisma piponlo Duarbaguri Daihuri pen amusing ti report Tike News Borjanarat Paching Thurjia Phan Dilai Joseph Memorial Hall along Borjan Youth Forum Amahang Pathekpon Pini Dilai Joseph Memorial Hall along Borjan Youth Forum Amahang Pathekpon Bangso Amai along Mai Charipon Sar Chandro Teron Alang Lipensi Mesen Mai Charipon Bangso along Borjan Youth Forum Mesen Pen Kipaja Ponjia Phan Pu Mathasi Ar Puching Vai Padopon Laso along Mai Pu Pen Chenglok Bang Troksikep Abang Pu Pini an amaya long pensi arpu chipekpon Bangso asong along maipu on teron lapen General Secretary ang tong hanse VP Joyram Timung sonsi bang troksikep an armu arpu chipaklangpon President on teron alang lihin pen nang kapachini dunatengke bangso asong laki political aphan kali lapen Kumatne leadership kapin khatla pugali alang litum ningke hang lapen longle alamki border alamki kaike jutje det lapen border constituency arat kisungpen kijog ijia phansi bangso asong pini amahang pathek nang koklo puta than nang pachini dun Junison rong Tike News takanan kehidupan mereka. Kan minta makisung abangke, cek heklo, masuk ke kisung banget cek heklo, cinon tak obi minta bang itu, pomon platform abe borjam lo. Kapre song do cara bu, madu tak kapre song lo cara bu do borjam lo, cipu pepin pen, kapre song do pepin tal jab dia pomon platform abang, asal pomon platform bang dah bangke madu song lo bang, obi minta bang. Tapi lo bakso song kacari aron lo, kacari lo. Cerap lo, tungke dana cerap lo le, akan borjan awi mintung vek si dake cerap lo, ini tung song alam lo penan itu. Mungki sosok. Apa ke? Pemane racarya sonjat pen lak siwan ko lak ko wan ko. Pen seng namu ko paseng lo ko ningkan sini aja ada di situ. Asam nom lo bang caju nang lo kar biang lo. Sudah ini tu Mane businessman kamba mithang junjung ali phangte nangetor phangte report kita me ini tu methang la isi kachari tang educated kumela ha
inut ini juga betul betul ditang apa ini tang kecil teklong piniani borjana habar ansi development kini naima buat kita lele lah piniani mulai HDP ben langoi ho bonglong arong anak tumar boleh lang na buat kami komen tu ben along ini kesong piniani datang ni buat kita kami pinia hem so bikin datang ni langsung tak tak sih itu tu lahai pen ini tu cilang ini tu ini mulai ini tu kita kacari kita pen kita bila le kita lang ini orang kita pensi ini tu Jepang tu mau Jepang mau Jepang pensi apatai pensi amje apatai kosong klaim pensi ini tu lahai pot non perangnya mangkut citekel dungi mama cikang dungi mama kosong pensi ini tu laporan apa tuar kami ba kathang tuar nak poni ma lahai cimunti pen api bang amen klang borjan youth forum lalu pensi ladak itu ladak pangenom ke junjung metang alif anda kali tak boleh kita be metang asap pen contribution ke dopen je unsocial so habar bang untuk kontak te unsocial peni kontak te metang ke charge ba metang ke charge berarti kan tuar je tham kontak te buat pandan sini itu masuk song ba song akiman ba mahang kepat teknak kota asal ini. Karbi Anglong pen Meghalaya hoi ki do aradatum Meghalaya sor ka chinek kwansi chichaknang bomjilang Meghalaya sor apong kapasik sa kapita Karbi Anglong Autonomous Council asor kilangdon pronga bangke manghumeme West Karbi Anglong Meghalaya hoi along longle ahoy alam kachar bosai ki do laki non head non din alam kike kalilo bonta Karbi Anglong Autonomous Council kachari lapen Assam Sarkar atum non puta kithir thep kachingwai kabedeta jok non antalongle ahoy alam ki judun e plengun AC nangklang bom thulo sonsini jang Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy along puthot longle alam ki keklang thua sonsi jirikin deng pen kahilu kilometer inkora pho malom ki doji West Karbi Anglong Meghalaya Jantia Hill District ahoy along kedo somotan arong along puthot longle alam ki pen kachar boji angring thetan Sia bangke Meghalaya government pen Bandar Jaintia district atu bang non Karbi Anglong along le nang parlu 8 kilometer bangke kilometer net ke bangke bang nang parlu tanglu la 6 kilometer ar kep nang parlu dera phisia non la model valley sa bang non nang kin fuji an ke ladak 300 houses non pinikena mamat bang nang kin cumang to bang ke Meghalaya cumang sila puhem na chikim bomba chikim ko rong nang pati ko ladak 300 houses upon already latum mane adi maklong chi cham thailo lapen labang se atumi wanglo jirgendeng OC lapen mukoilum outpost IC tumi wanglo information ki piateng pen wanglo seta council pen bang ke la so putha ka bang alamboy thang tan le tumlong lelang Sumatan Karbi tong supi kuse jahang lo rang ke Sumatan kulo ini tumpini ferang kia mega cupha bate press meet ni tum ke pha bangke je ladak ni tum bordara long kidu kisung je kai ke jupan ni amat cumang pen kacingki kacithanang kai kia portame kacihuri kacibhong ni tum kai ke hustame kidunang laso kisung puthak sini ni tumpini press meet ke hang bate ferang kia mega chuhang mema la sorong nel tum nang sukim det pen piniar ni tame sorkar tum ni to pan nang kelang pang krivi la sinon het jong non ni thoma prang chumang tum la dak rong nang kim je puthak la tum long le ka che thak penang andulo la dak nel tum arong pen kilometer isirai bek wana bangke Meghalaya pen la su rong nang kim je phan dak don pharu ke thom don rong nai kim ja phan la tum long le nang ke cham ka do ka ve I don pen chiri hini along le la tum se thak lo la so long le bang ke forest reserve along le la se la so bu thak pini arni nil tum press meet ke pha bang ke la so bu thak sarkar hin pen ba council hin pen ko son se nang pudun jima la pen nil tum la dak rong nang sukim det pen pini arni an congress government kachari husinel tum phan
Arunachal Pradesh pen dak aha bara phan longle rang kacerai kom je phan businil to phan Arunachal Pradesh pen el to phan nang wan lo la pen da phi ke non phi kidu bom a sarkar non kidu bom a sarkar tum tame piniar ni nil to phan ajat as facility tan le to phan nang ki pinel tum se thek long le la pen nang pi ana kam se tame kapachun kapai pleng complete la puson nil tum se thek long le la si piniar ni nil tum Chumang pen kaciting kheng nang bang ke long le phelang alam ju parnita la sin hai long le phelang non chumang atum la hai hidi long le kidu atum sita me piniar ni council long tax ki pipon ave la pen a hok pet pen la tum hidia long le pata la hai hi ave pusinel tum kachini la sila sopu thak tame sarkar hin pen ba council hin pen la sopu thak tame prabjing pen inquiry che wang nang ji la sikuman matsi longle hidia longle kidoma lahai to puthak tame pata se tame land holding ke do tum kavia tum sita la so puthak circle office asor phan mondol skro to phan tame council tum a duty patang se la so puthak inquiry je phan tame Tike news penang pale berta lapuan si kamton iglo kardom